tu ovaj put. I tu ih pustim. I taj Karlo kad dođe, po Klancu se voze putem, deca, tu ih ne vidiš, traktora ide to vide, mislim, ne. Oni otišli su taj put i eto. Kaj velite na to da je čovjek otišao, nije im pomogao? To najviše smeta. To dok nije slučajno, ja mislim da je Vrabel Darko. Ja sam bila tam, ali bilo je puno ljudi, svaki svoje, znate. Svi pričaju, ja sam slušala, ali registrirala skoro ništa. Jer susjeda je mamu i imam on starijega, imamo brata, on je sad, danas piše državnu maturu s informatike, zval jer je u šoku da ne bi, ali mora svejedno doći. On je s mamom i susjedom otišao sa njima, ja s biciklem tam. I oni su svi pričali i veli, djeca nisu kriva, dok taj Vrabel nije on skužil da dijete grabi jedno. Veli, pa kaj ti delaš, moje grabi auto. Onda je vidjeli, jer mali je bil s ove strane desne, s biciklom, i on ga valjda pokupili zadnji kotač i on se našao prek v grabi. Na drugoj strani. Na drugoj strani. I onda su oni krenuli njega, mislim, bile u komi i župnik je rekel da je bilo u komi i veli, ja sam mu dal posljednu pomast, ali se Luka počel micati i to, onda su oni zvali i vodom su ga valjda i ljudi su i reagirali i zvali hitno jednu pa drugu. Dobro, Karlo je bil ok, on je razgovaral, sam je došla, niko nije znal čije je dijete. Ko ja ga znam, sam nekre velim hitni broj telefona, otkud nisam znala kako se zovem, a ne da znam njegov broj. Tako da su oni od njega pokupili i otišli, ja sam rekla, znam gdje stanuje i to, su otišli kod roditelja da su ipak dijete pregledali da je dobro. A to kaj nije stal, kaj nije pomogel, pa bilo kaj, to se mora dogoditi svakome. Mislim, vozaču, da naleti na djecu, ali da ne staneš. Mislim, i to je nas uopće ne zanima sad, ja ga volim, koliko on kažem, nam je samo bitan Luka da bude on dobro. Imam i mlađu sestru, mala je u vrtiću, ona nije ni znala, ona je bila na rođendanu u Gulliveru kod prijatelja i nismo joj rekli, išla susjeda i starijim bratem po nju i su rekli da je Luka malo auto, toliko da mora ostati i tak. Danas smo joj spremili u vrtić i rekli teti, jer znate, to se sve odmah da je smire, bolje nek da je doma. Nek se budemo vidjeli.